I am handsome tonight. Good morning, everyone. So today we are here in Mawthei. So we're heading for sunrise there. Look at that. Wow, go bling, go ba, the ta. Oh, beautifully one. Some gift, isn't it? All up and up mountain. Yeah. Woohoo! Look at that. Thank you, Sying. When you got a review. Huh? Wow. Mataas ngit eh. Suling na ka rin. Taka. Mawthei. No. Oh, I bet. Wow. Take a bite, come here, kill no them. Da. Yeah, kasing dapat meat ya. Yeah, fun. There. Welcome back you mga friends. Welcome to Nepal, bro. Pila pi. Oh, marang kapuk Kper hupaj ba. Kelihatan sih, Pak. Iya biar yuk baik. Ya ni Kper. Jadi kalau biang ni, udah kam than dan penjinjar di situ. Kami tengok ya. Kira jurang dings. Oh, dingsa angpang ni swa. Semeleng. Ya, kamu ya. Di sini lah. Bawa di sini, Pak. Boleh dipoin dan ham tu, Pak. No. Ya, one. Kung gini-gini di man pang habang yung niya talaga. Kani kami. Sama di siya bro, na.
Bread and butter. Oh wow. Bread and butter. Nào quay lại các bạn. Thật đó. Thật gì? Không có gì đâu. Làm ra xin đi item. Mà bisa makan di. Ini ke Mawthei, kita sih first time di Mawthei. Selamat di Mawthei. Pejak. So today we are tea exploring and with along with sunrise. So thank you for watching. I love you. I am handsome tonight. Teh kani kawan wat lo mta step teh ngila bakla ka suspek. Dangi suspek kam syate de kala biang gedung suspek jongi. New suspect man do nang ni. Te believe him suspect bah apa video vinwan jeni. Teh kani gedung suspek te batailem je. Bajing suspek uni kalau ngunam tasi. Dalam lah tulus tu. Nakia lah. Yang tu juga. Ya ya. Apa yang tu? Dah ngila ka sungi de kelas sep. Katung haban pukut na ini video ya. Mas ngila sep. See you guys on the next vlog.